Kim bu? Eyde. Gel. Eyde. Duracak mısın? Uz. Şu hallerin sağ olsun. Oralı. Vakit degenlerine. Eli yanağını özüyle bilen birinci sınıfta bargan ederiz. Hazır karşımızda aşıkka kabiliyetlerday geleş kızı basıp durar. Ularının çıksın alsın. Yaxşı. Ruziyle koşan koyta. Bunu da şeyde kızlar. Tabii yolu gidiyor. Oy. Ukdenden kire gidindi Meryem abla. Şu tınavırlıkta her kalmadı. Ene bir koyuşu da kızdırgandan kızdırır. Ay. Ne şıkkı ne? Ey kızlar. Oturup yol dik. Yok. Eskine yol ettik. Kızlar, men Cihan'la itemedi. Bir gerek yok o yolgazı indi. Bir gün benim yanıma geldi de, ey Meryem abla, sen bekletli, seni iyi döktür kışın var. Emin ver özüm. Eti bilenen ile kalın, şiiteni. Kortayhan kırımda şundan şıkalmam dedik. Yıla bir şey verdin mi sen? Ekmeğindir. Yolunuzun Allah'ın muzineğine giriş alın kızlar. Kuday kursetmesin, hadi yazmışsın ha. Kuday. Ey kızlar hoş. Evet. Kızlar. İşittiniz mi Sömer'i? Ben sokma suçum şimdi. O işi işime söyleyeceğim. Tuhtali. Neyse şimdi, neyse. Kurşun kolhoz presidentini. Hayır. Avaz kadim. Yaptarak kandi. Nişemen gider olsa. İyi Meryem abla. Bizim presidentine ettin mi? Etmedin mi? Var mı bir mi duanı? Kızlar gidin de. Bir ruh. Kuzimiz gitme musteğe, kuzimiz gitme suçluya. Sus hoş bitti, tamam gitme kadıymayın. Zekilga hukuk koleges. Kuşeriz. Kızlar. Kuşeriz. İktaş presidentler. Kurşun kalkoz presidentler avans kadar ilk mektoranda başlayan değil. Şuraya koşan olan niye? Kızlar, Uttay Urak üstünde İkken ikmek taratı değil ha? Bu onlarla bir boşaltırlar giriyor kuzimiz. Kızlar, devlet planı ötesi var. Urak biter, kişini alırsınız. Bağlarının tamağı bit. Orak bütkenini kütüp durmayın. Kınca şarga sürün. Neresi saçı var? Yine zakın sucuğuna bastırmakçı olasın mı? Balalar kalkına sürün biti. Kızlar, başka kalkız taratkan iken, bize cevap verir. Bunda Nil Hoca. Şunsun da unutmağız. Partiyamızın ikmek ilk ombarlarına degen politikası. Bitti. Başka bu turuza söz kuzatmayız. Kızlar. Neyse. Kızlar. Neyse bakalım.
kişi gerek. Ya. Koysanız bana. Men bora olmayman. Bolalarimni kimga qoldirib ketding? Bo'lsa men kerak, ondan so'ng shu borib, ularni ishlab bersam mana. Barabasında oilesi, balaları var. Beysam. O'zim boram. Sen? Baribir uyda ketar kishim yo'q. Şatan kopyalarını. Yarın. Varsın. Eyvirlerin joy. Hazır dur. Ben kalanlar işte. Barning jihan. Bir kishiga da ayta olmaslik sirli xiyonat. Kuni tuni tangrimdan bola bilaman.
Şoklığın ortaklaşıp. Kızlar, ne diyor o soğuş yıllarında da birbirimizge direk bulduk. Hazır değiliz, birbirimizge toyanmış olayım. Eyle. Yaşlarına uğralgan ömrüm alışıları, yaşlarına uğralgan ömrüm alışıları, sudan sürerek tüm yüreğim salışıları, sudan sürerek tüm yüreğim salışıları. Meryem abla. Elle kullarınızda sandım sizini. İyi, Cihan. Mine kep köpek jiydi balam olsa, seni biraz şolay bulur. Oşan, oşan, Cihan. Zinar hal oğlana. Oşan. İzlendi. Cihan. Kızlar keldik. Mene kotak. Kisuk bilen bu kotalar. Eş eştiğine olayım seninki. Eş. Cihan. İnanımsa sana şunu yukarı alıp geldim. Giyersin yeme. O yaparımcılığı da bulur. Yemem. Örneğin bulanı korusam buladır bil. O yaparasam. Sen bir korumak. Seviye. Uzay. Kız. Cihan. Mene bular ne olar? Olar sana gerek. Bir bular da koluydu babamın ser yapıp hoşulanma. Olmayın Cihan. Bu göretme. Bolak tusadıp ezelle kuran giyimleriydi o. Ne iş demek gerek? Yazmış, uzun şehan etti. Bolam tutsak durmaktan kalmaz izmeli. Meryem abla. Kızlar. Rahmet indi sizge. Cihan, yenge. Paralel mi Cihan? Bulağı isim kuşkun musun? Zım valla isimsiz bundan sonra. İyi, şu. Bu balta heyletten ismin işi. Hey, kim isimle kuştan? Saniye. Saniye, senin de bana mısın? Belki Tofya'da bilen misin? İmanlı bala mısın? En iyisini bekledim mısın? En iyisini direkt mısın? Olmuyor kızlar. Olmuyor şu olsun. Ye, çıkale. Şimdiden tuğa. Eyle gezdi, eyle. Rahmet babay. Eğit hele. Ne sen ne? Ula. Şilden tuğan. Ne sen onu tol. Ula. Hadi gel et bir tura. Uskaş, ucu anlarsın hadi. Yürü.
Benim hazır birazcık ya baba. Pekinde. Malaylar mı ha? Yoktan bunu alayım çıkmıyorlar mı? Pekinde baba. Tanışlan ama, tanışlan. Tezgahı orada koydum. Gitmezlik yerden kup selamlar. Jiber pat yazın. Neyse. Sinan ses bir gavurda yine. Görüşürüz. Sin. Ben baktım yani. Baktım. Ulan. Boş kabul ayıta berme ulan. Nişe beni. Derslerimizde hazırlamadınsın da. Derslerini edigen şey hazırlayayım inan hani. Vurman kadar edigen şey var baytam. Otun daha baytmayı olmayı bitindi. Kallerin çıksın hani. Üşüdüm ulan. Hazır Ali, hazır, hazır. Hazır canlansın, hazır. Hazır Ali, hazır. Müşkeye ağam hazır Ali, hazır, hazır, hazır. Siz kendine baş takma kuşlar geldi bege. Tanımlı da şanamlı da alçıp gider. Sın oğup yatkan o ağaçlarlığını olğum et. Niye şul kadar kılanasın Bir yaşamaş kişi tanması. Sarı sarığına. Beni aldaşmayın. Ben barmanda bu ağaçlar yatalar idi. Hayır, binalar arasında öttü. Onda bir çift kişiler bütün kitibiriydi. Firuz'un aldaşasın. Uzayım. Oğul halkın ırmak. Oylanam deb üzülüp turgan kelinim var. Oşup kibik bitirilip turgan onog'um var. Mine oğlum deb turgan yurt urununa Allah жылы yurtum var. Bu yurtqa chiqqach tubim ko'kka tiydim. Haligi yurtda bobolarim bilan bir necha yil yashab qoldim. Allohga shukr. O'g'lim, sen og'ina aytib turgan so'zim bor. Biramida etigingdan ism Sharifa yazılgan. Adresi de var. Sen
bilen Saniye. Hayır. Siz beni bilmiyorsunuz. Bir özüm de sizin kadar bilirdim. Lakin o nasıl olmuş aslında? Siz soğuştan sonra mutlu esta kampanya mı oluşturdunuz? Oldu hangi haller? Kızıltan kafasında yeni ilkensiz. Bu an Bunlar sizin bilen Nijihan isimli kız bomba oluştu. Cihan. Hayır. Bu isim sizge tanışmıyor. Bir güne kapkır yara. Buna baba gerekli fikirde o benim boşluğa. Emin ama bu vakitler doğrusunu ettim. Hocam bize bin bitsin ha. Böyle başımda dönmeyin. Niye bağlanı yetim biterken? Kula bitmiyor ha. Renci yaşayak dedim. Yav. Aman. Nekin? Ya. Vallahi dedim. Vente. Sinirşay. Pavarmındı vente. Kuşaklarmındı vente. Kupmezlerden misine. Neyse kupmezlerden vente. Kendi yenge haber bilmeden bu. Nindigine orada karılmaz. O gurur yaşaydı. Senin isminle birovga da söylemezke söz veriyor. Hala oraya etmek keşkine senin işe gizlep talarıydı. Ağır toprağı. Zehir olsun. Ulan, ne işler bize? Ulan da ortada. Bir de ilgi öküreyim. Arsçakın bile tanıştırım. Bir de ulan. Elimde tükük dolar. Gel, gel bu tarafa. Yürü şöyle. Bu tarafa gel. Gel.
Көптен тіге дүниеға кетесі кіші еді. Сен evine кетіп атқан бет болам. Алай демеді әті. Yaşayımız әлі. Yaşayымыз. Келеді. Ұнықларымdan да таныстырып. Güzel oğlum. Yaşayımız. Yaşayımız. Saniye. Benim senden başka balalarım bulmadı oğlum. Yok. Hoşçakalın bilen bir elbet yaşadık. Dik Xudoy bala bilmedi. Nasip olmadan göresin. Xudoy da biridir oğlum. Hem de Ebu Vekilim. Hatice, dövetiyle buldum. Yaşın güzel oğlum. Yaşımız. Can isterim. Can dönem. Oratılır vararı. Can isterim. Can gönam. Oratılır yengir. Oğlum. Soyda dünya halen bilip bulmayın. Bakirlerimde bir dibek almayın. Şişirmeyin oğlum. Şişirek. Мен сенің нәрсе отыруыма бик шатмын. Білесің бе, бик шатмын. Бақыт тілеймін әті. Rahmet oğlum. Ev zaman oramda iyi olur. Yakırı. Әті! 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 Шулай. Әті! Мен сізді мәңгіге ұлттым. Әгер şu yolunda tur келсе, балаларым сізні оңай ұрттап кішіріп білерлер. Біздің тоқым бейсен шағында сіз мәңгіге өлең турында yaşайсыз. Сен тағын яқшылық қылдың ұлым. Құрметті тамашашылар, сіз әлігіне Жон Кесек деген драманы қарап өттіңіз. Рөллерні башқардылар. Көмек көрінішлерде Лилия Бакирова, Гүліс Мирзаханов, Назлыгүл Сираева,
Шулпан Басырова, Земземия Мергалимова, Энжи Сибгатуллиналар. Председатель Фенил Гарипов. Бабай Радик Валиуллин. Олсу Нурзиле Есулина. Вадим һәм Сания рольләрендә Ойзат Галин. Сабит Рөстәм Ганиев. Мизхан Хәмидә Алсу Гүзина. Шулай зур алкышларга күмелгән өчен сезгә бик рәхмәтләребезне җиткерәбез. Һәм инде шушы безнең әсәребез аша бик күпләр гыйбрәт алсын иде. Сугышлар бүтән кабатланмасын, күпләребез аяз, дөньялар тыныч, үзебез сау-сәламәт булсак иде дигән теләктә калабыз. Хәерле кич, хөрмәтле тамашачылар, хөрмәтле райондашлар. Сезнең алдыгызда Киров авыл җирлеге халык театры чыгыш ясады. Әсәрнең барлык күнешләренең иштәлеге белән, кичерешләре белән безгә җиткергән өчен артистларыбызга зур рәхмәтемне белдерәсем килә. Киров авыл җирлеге өчен җирлегебездә мондый көчле театр, халык театры булуы, шундый артистлар яшәве безнең өчен зур горурлык. Шулай ук театр тормышында, авыл җирлеге тормышында үзенең зур өлешен керткән Актаныш агрофирма оешмасына зур рәхмәтебезне белдерәсебез килә. Һәм хөрмәтле тамашачы, артистларыбызны шундый тулы зал белән, көчле алкышларыгыз белән канатландырып торганыбыз өчен сезгә зур рәхмәт. Хәерле кич, хөрмәтле тамашачылар. Чыгып берничә сүз әйтмәсәң, дөрес булмастыр. Тагын чыгасым бар бугай. Молодцы, Кировлар. Рәхмәт сезгә. Театр барадым. Алар да бик матур уйный, әлбәттә. Ну, сезгә җиткереп булмый, молодцы. Әгәр командан ким уйнамайсыз. Әле мин уйлап куйдым. Алла бирсә, дәүләт театры булса, запросто 2 труппа белән без әзер труппаны тәмамлыйбыз. Шуннан да әле мин уйлап утырганым кем режиссер микән дип. Алсу, син куйдың моны, ма? Лазым Афганстан дип калган. Шуңа күрә баш иясем килә, бу коллектив алдында, уйнаучылар алдында, артын сөйләп торасым килмәй. Бик зур рәхмәт сезгә, молодцы. Хөрмәтле тамашачылар, һич кенә дә әйтмәй калырга ярамый, безнең гафу үтенәм, әйтелмәй калган музыка бизәлешендә Ойзат Талипов, ут бизәлешендә Рөстәм Хусейнов һәм Ойзат Хузиннар. Ә инде музыкага аранжировка ясады үзебезнең мәдәният йорты хезмәткәре Гөлүс Мирзаханов. Әфәрин, кайнар алкышлар, бик зур рәхмәт сезгә, хөрмәтле Киров халык театры. Хәерле кич, исәнмесез, мөхтәрәм райондашлар, театр сәнгатен яратучы, хөрмәтле тамашачылар.
2021 yılı Tatarstan Respublikasında Tuğan Diller hem Halklar Birdemligi yılı dep ilan etildi. Medeni şaralarının başlangıcı bulup yanvar-mart aylarında avul medeniyet yurtları, avul klubları, drama kollektivleri smotr uzdu. Smotr'nın maksadı rayonda teatr sanatının tağında nıkrak üstürü, avul kişilerinin drama kollektivlerine küvrek tartı, seletlerini aşıqlaw hem halkka көрсәтү, Tatar dramaturgiyası eserlerin küprek propagandalau, yaş buğunga patriotik hem ahlak terbiyesi birini arttırу, tarihi miras bilen kızıksınu, ötkenler bilen kileşik jiplerin nıgıtу. Smotr'nın şartı boyunca Halk Teatrı ismin yurtuşu kollektivleri teatr atnalığında rayon medeniyet yurtunda spektakellerin көрсәтtiler. Rayon tamaşaçısı aldığında şığış yasap imtihan tuttular. Olar Buğalı, Baysar, Zübeyir, Pışık, Kırmaş, Kirov hem Sefer avulları. Şulayık Güjeka oğuz işenleri de rayon sanasında spektakelin көрсәтті. Smotr'da Tatar başka dramaturglarının eserleri sahneleştirildi. Spektakelni Xalq Medeniyet Yurti avul klubları әзерләп халыкка күрсәтте. Анда барлыгы 38 үзешчән, 7 халык театры катнашты. 340 үзешчән артист уйнады, 3 коллектив балалар спектаклен куйды. Коллективлар татар халкының таныган драматурглары Туфан Миннуллин, Аяз Гыйләҗев, Данил Салихов, Шулайык Рабит Батулла, Фәнис Яруллин, Радиф Сагди, Хәйбер Ибраһимов, Фуат Садриев, Башкортстанның күренекле драматурглары Флорид Бүләков, Тимиргали Кулмөхәммәдов, Наил Гаетбаев, Чулпан Гарипова әсәрләрен сәхнәләштерде. Күп кенә коллективлар күрше авылларга гастроль турлары белән чыктылар. Берничәсен атап үтәбез. Күҗәгә, Татарсу, Суизге, Кырмаш, Байсар, Пышы авылы театр коллективлары. Гомумән, Смотр спектакльләрендә үзешчән артистларның күңел биреп уйнаулары, режиссерларның олы хезмәте, отышлы сайланган пьеса, музыка, сәхнә бизәлеше, булар барысы да бер бөтенне тәшкил итеп, авыл театр коллективларының уртак уңышына әверелде. Хәзер инде сәхнә түренә социаль һәм агарту бүлеге җитәкчесе Мансуров Альберт Мирхатовны чакырабыз. Hürmetli tamaşaçılar, hürmetli medeniyet hizmetkarları, artık uzak söylep turası kelmey, нәрсәне әйтәсе килә, иң матур айлык булды. Шуннан да театр айлыгы рәхәтләнеп авылларда театрлар куйдылар. Һәм инде hürmetli medeniyet hizmetkarları, hürmetli артистларыбыз сезнең алда баш иясе килә. Чөнки пандемия булуына карамастан, авыруларга булуына карамастан, сез фронттагыча, элек фронтта да мәдәни хезмәткәрләргә алгы сафта булган, алгы сафларда булып, спектакльләр куйдыгыз. Бик зур дип рәхмәт сезгә. Сезнең алда баш иябез. Бүген күрдек Киров халык театрын, алдагы спектакльләрне карадык. Минем чын-чынлап горурланам, күңелемдә горурлык хисләре һәм шуны Алла бирсә, Актанышта да дәүләт театры булыр дигән чын ышану булачак Алла бирсә. Бердән булганда, мондый талантлы кешеләр булганда, безнең дәүләт театрыбыз әле бөтен дөньяга яңгыраячак. Рәхмәт сезгә. Барлык театр коллективларын карап чыкканнан соң жюри төбәндәге карарга килде. Район үзешчән драма коллективлары смотрында уңышлы чыгыш ясаган айрым хәвәскәр артистлар мактау грамотасы белән бүләкләнә. Шишмә мәдәният йорты Данил Салихов Микулей дәдәрнең бөер ташы комедиясында Мирас Фазылов Микулей дәдәй роле өчен, Венера Сахаутдинова Чулпания роле өчен бүләкләнәләр. Сәхнә ветераны безнең Мирас абый гомер буе Шишмә авылы җирлегендә мәдәният хезмәт итте. Бик зур рәхмәт сезгә. Яңа әлем мәдәният йорты Данил Салихов Кызлар капканы комедиясе. Лилия Селимьянова Минна Нур роле өчен һәм Гөлназ Миннахметова Самига роле өчен бүләкләнәләр. Шылманарат мәдәният йорты Данил Салихов Хатын түгел аждаһа комедиясында Рузилә Зарипова Юлбикә роле өчен бүләкләнә. Рузилә турында нәкъ шундый сүзләрне әйтергә мөмкин туганнан алып сәхнәдә. Алтанышбаш мәдәният йорты Хәбир Ибраһимов Ялгыз кайын күзе драмасында Денис Муктадиров Фидан роле өчен бүләкләнә. Токталашык мәдәният йорты
Леонид Лерон Құрақуық Маңсу комедиясында Айрат Зарипов Фарис рөлі үшін бүлектені. Татар Ямалысы мәдәниет йорты Наил Гаитбайның Астағфирулла комедиясы, Ландыш Бадыкова Бике рөлі үшін, Илзира Гаянова Ирке рөлі үшін бүлектенелер. Ауылы клубы Аяз Гиләжевнең яра драмасын сәхнәләштерде. Флүсә Гарипова Жамал ролі үшін бүләкләнә. Яңа Курмаш мәдәният йорты Айгөл Әхмәтгалиева Ашкышлар файда комедиясында Айзилә Шаймөхәммәтова Илмер ролі үшін бүләкләнә. Безнең студентка җитәлмәгәндер бәлки. Türkiye Medeniyet Yurtu Rüzile Hüseyinovanың Тобылдық Маңсу комедиясында иң яш актер Фаил Салихов бүләкләнә. Альбек ролі үшін. Ай, молодец, җигер бала. Менә киләчәк артистлар. Хәнифә Кәримова бүләкләнә Әсмә Бикә ролі үшін. Subhanallah. Яш әртіс құлана тапшырғанбыз. Ұлыймен ауылы, Рабит Батулла кештерменен кей драмасы, Гүліс Шайхетдинов бүләкләнә, Мирғаян рөлі үшін. Асу, шығып алсаң бола ұлыйменлер үшін. Шулда шәһәрдә яши торган егет, тапшырырсыз. Югары яхшы мәдәният йорты Әхмәтгалиева Ул бит кичәйде комедиясында Лилия Мусина Диләрә ролі үшін, Тахир Синатуллин Нургалим ролі үшін бүләкләнәләр. Бик матур спектакльләр күрсәтә бу коллектив ел сайын. Уразай ауылы мәдәният йорты Туфан Миннуллинның Ай булмаса йолдыз бары драмасы, Гөлнур Салахова Хәмидә ролі үшін бүләкләнә. Шәриф мәдәният йорты Айгөл Әхмәтгалиева Баш күләм тезләреңә драмасында, Ләйсән Гарипова Гөлширә ролі үшін бүләкләнә. Усы ауыл мәдәният йорты Галимҗан Гыйльмановның Убырлы карчык әбием драматик әкиятендә Вәдис Гарипов Нәзир ролі үшін бүләкләнә. Тәләкәй мәдәният йорты Туфан Миннуллинның Иптәш командир, шулай балалар үшін әсәре Рәсилә Исмагилова Рәшидә ролі үшін бүләкләнә. Балташ ауылы клубы Шәриф Хусайнов 20 ел үткәч драмасында Фидус Хуснетдинов Самат ролі үшін бүләкләнә. Шуракай ауылы мәдәният йорты Рөстәм Мингалим 3 балдызга бер ялгыз комедиясында Рәзилә Дәүләтшина Фәридә ролі үшін бүләкләнә. Айыш ауылы мәдәният йорты Фуат Садриев Сиңағына әйтәм комедиясында Әлфина Халикова Биби Нур ролі үшін бүләкләнә. Мен, Миләүшә мен. Миләүшә Айыш.
Шулай ук үз җирлектәрендә уңышлы чыгыш ясаучы драма коллективлары аерым үзешчән артистлар бүләкләнә. Коллективлар мактау грамотасы һәм акчалата бүләк ала. Кескәй авылы мәдәният йорты. Илмира Ибрахимованың Адашкан язмышлар драмасы. Мәдәният йорты директоры Илшат Әхмәтнәбиев. Коллектив бүләкләнә. Һәм аларда уйнаучы Гөлназ Ахмадишина Лилия роль өчен, Илүзә Ишалина Айсылу роль өчен. Татар Сулуксу авылы мәдәният йорты бүләкләнә. Даня Салихов Хатын түгел Аждаһа комедиясе. Мәдәният йорты директоры Гөлназ Баянова. Гөлназ Рәхимов һәм Ленара Галимова Юлбикә роль өчен. Әнәк авылы мәдәният йорты бүләкләнә. Даня Салихов Николай Дәдәйнең Бөер ташы комедиясе. Мәдәният йорты директоры Феруза Нигъматуллина. Һәм Султанова Гөлназ Әнфис роль өчен, Кавыева Чупания Рузилә роль өчен бүләкләнәләр. Айман авылы мәдәният йорты бүләкләнә. Хөсәйнованың Кабылдык драмасы. Мәдәният йорты директоры Кадрия Сәетова. Һәм бик уңышлы чыгыш ясаган Ралина Хабибрахманова Хәйерниса роль өчен, Гөлназ Вахитова Сулубикә роль өчен, Гөлназ Хөҗәтова Разия роль өчен. Шәбәбиләр командасы, Сулу матур ханымнар. Шулай ук кечкенә генә яңа җияш авылы клубы Фәнис Яруллинның кызларның кызганнары комедиясе. Клуб мөдире Илмира Мирзаханова. Үзе Фатима роль өчен бүләкләнәсе иде. Әсфәрәп кайтып җиткерсең, кызын кияүгә бирә. Шулай ук уңышлы чыгыш ясаган иң беренчеләрдән булып куйдылар Чишмәбәш авылы клубы. Айгөл Әхмәтгалиева баш куян күзләреңә драмасы. Клуб мөдире Илгиз Гиздатуллин. Салахова Розалия Гөлширә роль өчен бүләкләнә. Бик матур кичкенә генә улны гөрләтеп тота Илгиз абый үзе аерым спектакль куйды. Һәм әле башсарлар белән дә бик матур кушылып, шундый матур образ иҗат итте. Рәхим итегез. Әлдәс авылы мәдәният йорты бүләкләнә. Мәдинә Маликова Моңнар төште башыма драмасы. Мәдәният йорты директоры Әнҗидин Нурова. Регина Шарипова Каләмгөл роль өчен бүләкләнә. Һәм үзешчән театр коллективлары арасында җиңүче район мәдәният йортында һәм бик күп авылларыбызда чыгыш ясаган халык театры исеменә дәгъва белдерүче Күҗәкә авылы мәдәният йорты. Халык театрлары белән тиңләшеп спектакль куйды. Барлык рольләрдә бик матур директорны чакырды инде башта Айдар Маликов. Туфа Минуллинның «Алты кызга бер кияү» комедиясе. Һәм инде аларның режиссерлары берничә ел рәттән инде безнең Гөлназ Фатихова куя бик матур спектакльләр, чын драматургларның чын әсәрләренә тотынып һәм бик матур итеп башкарып чыгалар. Бик зур рәхмәт сезгә. Афонова Әнҗи Бәширә роле өчен, Ланыш Маликова Нина роле өчен бүләкләнәләр. Районда да bu kadar tiyatr kollektivleri yoktur. Bu kadar
kadar talantlı kişiler yoktur. Şuna göre gelecekte de şunday bizning talantlarımız sönmesin, şahıslarımız kimimesin. Gelecekte de mana şulay motor etip özümüzün rayon halkın, Tatar halkın, Respublika halkın süyündürüp yaşarlık olsun. Bek zor rahmat sizge. Kişiden fikrim aytası var, Kujaka Halk Tiyatrına pretendov aytadi dediniz, bitse değil mi? Anın prosedurası var, onu bizge devam ettirmeye gerek, ol bit dokumenty bulur, indi ondan artık bolga, ondan artık sayraydır bitin halk tiyatrları. Şuna göre jıl sayın bir kollektivni halk tiyatr isimine takdim etip barsak, тоже нашар olması gelecekte bizge para gerek. Halk tiyatrlar sanı arttırığı inşallah. Ondan soň Eşit mene rahmet etmey kalasım, bu kuyanın bir klubu da yok eden, tiyatrı var. Ziya Şavallı'nın klubu da başlıyor biten, tiyatrı var, şişme başlar. Sonra gitsen bir kup biten, içip çok halı aldığında sokulan bir sapılacak biten. Yaklar güzel olarak. Yurdu direktörü Esfire Hafizova, Landır Sabirova Şemsiye rolü için büleklene, Landır Sakiyeva Nimlebike rolü için bülekleneler. Rahim ediniz kızlar. Zübeyir Halk Teatrı, Vatan Uğurlu'nun Kortayan İsim Yürek komediyası, Medeniyet Yurdu Direktörü Gülse Gabidinova, Haybrahmanova Leyla Zahide rolü için büleklene. Eski Baysar Halk Teatrı kolektifine Radif Savdi, Habir İbrahimov Kiyev Abuy komediyası, Medeniyet Yurdu Direktörü Fenzile Hayriyeva, İlmira Murzina Füra rolü için Fenzile Hayriyeva Fayagül rolü için bilekleneler. Eski Kurmaş Halk Teatrı kolektifine Daniel Salihov Mikuley Dedey'nin bir taşı komediyası, Medeniyet Yurdu Direktörü Remile Kamatulina, Remzi Şeyhmetov Kiyam rolü için, İrim Hacıyev Mikuley Dedey rolü için bilekleneler. Hem şulay yok cemaat, bu sözüne kurmuş ayda olabız. Bu yılgi oşışı desek bular, puşlar mıha kadar bir motor spektaküller bilen katnaşıp geldiler. İkinci uğrun şulaya puşu Halk Teatrına verilen. Olar Tufan Minnuli'nin Gırgırı Kevleri degen bir katollu 2 saatten artık baradırgan spektaküllerin koydular. Şulayıp anın rejissörü de bizden Gülnaz Fatihova buldu. Medeniyet Yurdu Direktörü İlgina Nuriddinova, rahim ediniz. İrler rolünün en usta başkarucu nominasyasında Jinguşi Oyrat Garayev Gırgırı mene işmasam yap yaşçılık bulgan iken bu jigit. Oyrat Garayev Gırgırı dey. Молодец. İlyas Erkabayev Mikuş rolü için büleklene. Bu yigiti bizde bir matur oynadı. Okuşu yigit. İlnaz Gazizov Jahrab rolü için büleklene. Şulayum Nuraniye Ehtemova Gırpine rolü için büleklene. Bir gastrollerde yerdiler. Sorman yağı. Nuraniye bana tuğan yağı sormanlarga da barıp bürletip kayıttılar. Rahmet size big zor. Şuşaşınızı devam ettiğiniz fırnakta pışı kolektifi. Hem birinci uğran Sefer Halk Teatrı. Tanşulpan Garipova İtmegіз Tırnalar draması. Medeniyet Yurdu Direktörü İldus Harunov. Ümit nominasyasında Zeynep Tuktarova Gül Şiber rolü için büleklene. Ana rolün
иң үтімлі башқарушы номинациясында жеңуші Хайрия ролі үшін Дилүсә Мирзаянова. Һәм Искәрі роліне иң ұста башқарушы Әлфис Әхмәт Шарипов Ислам ролі үшін бүләкләнә. Бик зур рәхмәт сезгә. Хөрмәтле артистларыбыз, киләчәктә дә зурдан-зур уңышлар. Алар безнең һәрвакытта да республикада урыннар алып кайтучы шәп коллектив. Ә инде Гран-при Киров халык театрына. Илмөхәмәтовның «Жан кисәк» драмасын карадык, җәмәгать. Мәдәният директоры Алсу Хуҗина иң яхшы актерлар ансамбль номинациясында бүләкләнәләр бу коллектив. Иң яхшы актерлар ансамбле беренче номинациясе, икенче номинация иң үзенчәлекле сәхнә куелышы һәм хатын-кыз ролен иң оста башкаручы Алсу Хуҗина аерым бүләкләнә. Hürmetli tamaşaçılar, efendim sizle de spektakllerimizi yarattığı görgeniz için büyük zor rahmetlerimizi җиткерәбез.